What in the weird? Hey. The hell is it with you? I'm up yangaka sibali. Akuyafana sibali. Ngizorekhodela abantu abadakiwe anyway. Ngeke ngisiphuze ngistressekile. Yeah. Enhle kufaka konke lama ex angihethile ukuze nazi ngirengobani magama wengizamation ngixolelekile etsenzanga next yimi advising for the rest alabo badafaka futhi tech nokubonondini yabona nongizokushana isibuzo ukuthi vele u-MB the sweetest deep and noisy the one next so clean yavele bomsuku kuze kube kanje thanks to inhliziyo yami iphuke ofize yadlula nakulimit doubt nokuthi life inamal ever catch feelings so now idala zangothanya khuza this warning uright nje amangizene kheke bese ngizaledi mangaba kusinto efuna ungangidamp nalapha kunanking yaphela ngitshola nemkhuhlane that's why now I'm so sick Jonas baby shit up phambi kwami whenever I blink bolakhi bengintwana ngoba igama lakho usindi if bekuyintando no bengiyokusindisa ngesidream yeah enhle kumuntu kudalwa enza ibar yo ngiphasa ibhiya la Hayi sithathele. Msulu wakho la unosipya ngisho wena woskiloha ngasinabe ngitenkani ngitshona umntana obona chrome marazanga kushelo wangishela ngakuzwela isona satshola wangithambisa masengisifela wangishaya isona washo ujola nempitshi zami easy no 3-4 kulapha ingreze khona ushootless fave isibona wrong lami maybe ungijole ngoba ubona eyakhe indoda mangeli itsoba yo hit indoda yakho yasho Ngivaye. Yabese kubudo munye umntana igama lakho sibonile yanoma ngathi Colgate noma wakhe ohlezi unokile manje ngithande kunjani inhliziyo ku stop beating sengibonga ukuthi uthendo the time ngimtshela ye feelings cause if she said this bekuzombe ngimprove ngekiss never ngamane ngilabza dustbin lo makhonuka ngathi yokhothana indoba eziningi sis yeah come to think about it as maybe as khotha nawe lebu cabanga ukuthi ngikhohliwe kuletha hle ngoma uhlale wazi nangokubali yabona we deserve ikhrown ophunhlizo zabaningi yabona futhi ngeyami yona kuba ngathi bobejile ngoba uyiphule series shema wande bakuphe imali na ngithe first ngizenze big zone ukuba nemali eningi yazabaxhosa sibali athande bali kakhulu barafere asiphobela singirike ngalesikhama lesi Damn poor ladies. uyazi ngesifuku bathile save the best for the last mina kule situation I save the worst as a past yazireka ngawe garabole bekume ngaceda fast the first time wagoloza ukunika izinto eziright but yangazi mina ukindness prefer ugayenye chance but it is what it is nayi kuyohlezi ukwisinayo ngisho wena sinayo ongazi ukuthi umjolo yinto enjani yabona lo sisi wakho this uyokufundisa amasimba msono wakho ayikhebeda yazela nokuthi lo take blood life yokutshela indaba zakhe The hell dude? ngasuzosala ukuba starring leshangisi bese publishele yona ngendaba noma ngaziwe wonke umuntu ngiyafana siyabheda lezinto yeah ayidanko Then he wants me to publish it. Bekuhamba kanjani? Hlanya lo.